mwebwe mwiga ninde ushobora kutubwira akamaro k'ishuri nkawe, cyangwa se ninde ushobora kutubwira inyungu iri ku ishuri cyangwa se n'uzakura ku ishuri? Murakoze, uwaba afite igisubizo yadufasha. Iyo wamenye ku ishuri cyane cyane uzi umenye uko witwara hano muri iyi si. Ikintu cya mbere ugasanga umuntu utamenye, umuntu utaragiye ku ishuri, hari ibyo uzakora no mu bantu, muri sosiyete y'abantu, ugasanga hari ibyo uzakora byerekana ko atagiye ku ishuri, ko nta bumenyi afite. Like hakuna mtu anafaa kupiga, si tuseme hivyo. Yeah. Juu kuna unapata walimu lazima atakupiga, si ndio? Yes. Naonanga kwa nyingine una makosa like umezoongelesha mtu nyumbani ndio nataka, si ndio? Yes. Lakini ukifika hapo shuleni kuna venye inabidi walimu wako like akupunish. Turebye hari abana bagize nk'ibati bavukira mu miryango y'ishuri, ugasanga umwana ababyeyi bafite ubushobozi bwose, Yego. agiye kwiga atokwiga iwe kukira ababyeyi bafite n'ibindi. Yes, tubahaye ikaze kuri Nkuru TV. Ku mazina nitwa Nkuruziza Claude, ariko nkaba nkoresha channel yitwa Nkuru TV. Turabyegereje, ndabona turi kumwe n'abatumirwa batandukanye. Ndakeka yuko harimo abakuru n'abatoya, harimo abakobwa n'abahungu, mwese turabyegereje kuri iyi channel. Mwisange kandi mwisanzure, icyo umuntu afite agitange kandi turacyakira. Rero abatumirwa bacu mwese turabyegereje. Ndabona turi kumwe n'abavandimwe hano, ndi kumwe n'inshuti yanjye hano inyegereye. Reka atubwire amazina, n'icyo akora, nimba ari n'umunyeshuri araza kutubwira, kandi nimba ararangije n'amasomo araza kutubwira ibintu akora, akazi akora, kandi nimba ari n'umunyeshuri nabyo araza kubidusangiza. Karibu umuvandimwe wacu. Yego, urakoze cyane. Yewe banyita Kunda Pacifique, nkaba ndi umunyeshuri. Sawa, urakoze cyane. Murakoze cyane. Naje nitwa Inosa, nkaba naje ndi umunyeshuri. Sawa, mugenzi wacu. Murakoze cyane. Ngiye nitwa Reponse Sezerano, nkaba ndi umunyeshuri. Sawa. Murakoze cyane. Je nitwa Franga Mutegetsi, ndacyari ko nyiga, ndi umunyeshuri. Sawa, murakoze. Banyita Nzabakiza Prince, naje ndacyari umunyeshuri. Murakoze cyane. Naje banyita Yvonne SP, ndi umunyeshuri. Murakoze cyane. Banyita Mutoni Makire, nkaba umunyeshuri. Sawa, murakoze cyane kutwibwira. Ndasanze mwese muri abanyeshuri. Rero ndakeka yuko nta bakozi baturimo, ariko muritegura kuzakora, si byose? Hanyuma ndashaka yuko turi buze kuganira ku buzima busanzwe twirwamo n'ubushimura abanyeshuri. Turaza kurebera hamwe akamaro k'ishuri, n'umuntu araza kutubwira ishuri yigiramo n'icyo akuramo, n'akamaro kamubyutsa mu gitondo kare kare. Ndabizi ko abanyeshuri muzabuzuka saa 11 mugenda mu gicuku. Niki kubyutsa kwa muje ku ishuri? Ese n'ababyeyi bakubyutsa kwa muje ku ishuri? Ese ubifitemo inyungu cyangwa se n'ababyeyi babifitemo inyungu? Kuko iyo umuntu abyuka ajya ku ishuri haba hari ikintu kimubyukisha. Rero ndashaka yuko tuganira muri ubwo buzima. Murabona ngewe ntabwo ndi umunyeshuri, ariko nimwe muzi byinshi kundusha, kubera yuko nimwe muzuka muje ku ishuri. Rero hari ibibazo turi buganireho. Nk'abanyeshuri mwebwe mwiga, ninde ushobora kutubwira akamaro k'ishuri nkawe, cyangwa se ninde ushobora kutubwira inyungu iri ku ishuri cyangwa se n'uzakura ku ishuri? Murakoze, uwaba afite igisubizo yadufasha. Kuri jewe uko nzumva, ku ishuri batwigisha ibintu bitandukanye, nk'ibintu bizaza mu buzima bwacu, ibintu tutazi twebwe nk'abana biga, kandi ikintu kizadutera cyane kuja ku ishuri ni ukwiga ibintu tutazi, no kumenya ibintu ababyeyi bacu batatubwira mu rugo.
cyane cyane n'icyo ngicyo. arakoze umuvandimwe wacu, Imana igweze umugisha cyane. Rero hari undi ufite ikindi gitekerezo kugira ngo twumwunganire? murakoze cyane. Ku ishuri tuzaba tugenda gushaka ubumenyi. Yes, kuko nyabivuga. yes, barikiwe sana. Hari undi ufite ikindi gitekerezo yo kunganira abamaze kuvuga? murakoze cyane. jewe uko mzumva, ubundi umuntu, umwana mutoya iyo avutse avukana ubwenge umuntu aravukana, Yego. ariko ntavukana ubwenge aba afite. biba bisaba ngombwa ko hari icyo bamwigisha kugira ngo ababuze ubumenyi ariko baba afite ubwenge. ni ukuvuga ngo aba afite ubwenge ariko ntaba afite ability. ni ukuvuga ngo aja ku ishuri, abarimu bamuheza iyo ability yo kumenya. icyo ni ikintu cya mbere kitujana ku ishuri. ikintu cya kabiri kitujana ku ishuri, gituma tuja ku ishuri, ni ubuzima tubamo. ni ukuvuga ngo isi ya none ikeneye umuntu uba warize, uri sharp mu mutwe, wokora ibintu bikomeye hano ku isi. ni ukuvuga ngo isi y'ubu nyine kiyayoborwa n'abanyabwenge. ni ukuvuga ngo tuja ku ishuri kugira ngo batwigishe ibintu tutazi, tubimenye, tubikore kugira ngo bidusaidiye mu buzima bwacu bwa hano ku isi. uko njyewe niko mzumva. Ugikomeje gufata microphone, uravuze untera amatsiko. Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 16. 16. Numvishije uvuga hejuru y'ubwenge n'ubumenyi. Hari itandukaniro ry'ubwenge n'ubumenyi? Yes. ni ukuvuga ngo itandukaniro ry'ubwenge n'ubumenyi ukuntu njyewe mzumva, ni ukuvuga ngo ubwenge, hari ubwenge karemano. Yes. Hakaba n'ubwenge abarimu baguha. Yes. ni ukuvuga ngo cyane cyane ubwenge n'ubwo uvukana. hari umuntu uvuka ari igifu, totari ni igifu. ni ukuvuga ngo niyo yoja ku ishuri ntacyo yokuramo kubera ko atavukanye ubwenge. ariko iyo wavukanye ubwenge, iyo unagiye ku ishuri iyo bakongeye iyo ability, uzuhita ubimenya kubera ko waba uvukanye. uko njyewe niko mzumva. ariko iyo utavukanye ubwenge, birashoboka yuko niyo bokwigisha izo ngibyo zo ku ishuri, dushobora kubitora kubera ko nta bwenge wavukanye. ni ukuvuga ngo itandukaniro ry'ubwenge n'ubumenyi, ubumenyi n'ibyo uhabwa n'uwundi muntu, cyangwa se ni ability uhabwa n'uwundi muntu. ariko ubwenge ni ikintu uvukana, uhabwa n'Imana. Bikurikiranye nuko numvise warushatse kuvuga yuko ubwenge ni ikintu umuntu avukana. Noneho ubumenyi ni ico umuntu abasha guhabwa n'umwarimu cyangwa se n'undi utari umwarimu, ariko ubumenyi ni ikintu umuntu ahabwa n'undi. ariko ubwenge ni ikintu umuntu avukana, ahabwa n'Imana. Niko warushatse kuvuga? Niko nari nshatse kuvuga. Hari undi ushobora kumwunganira itandukaniro ry'ubumenyi n'ubwenge? Yes. Nta wundi muntu ushobora kugira, kuko yavuze ngo iwe ubwenge ni ikintu umuntu avukana, sibyo? Murebye ikinyamurenge, nta muntu watwigishije kuvuga ikinyamurenge. ariko umuzungu ntazi ikinyamurenge, umushinwa ntazi ikinyamurenge, abongereza ntibigishijwe icyongereza. Abakecuru batagiye ku ishuri bazavuga icyongereza, ariko twebwe abanyamurenge barangije masters abatazi icyongereza. None se ubwenge yaravuze ngo ubwenge ni ikintu umuntu avukana, ubumenyi nico tuja gushakisha. Mwavuze ko muri abanyeshuri, yavuze ngo iyo muja ku ishuri mwambwiye guja gushakisha iki? Ubumenyi. ariko muba mufite ubwenge karemano. Kuko iyo umuntu abyuka aja ku ishuri biba bishatse kuvuga ngo afite ubwenge. Iyo umuntu yambuka ibarabara, ni ubwenge bumuhaye kwambuka ibarabara, ukamenya ngo imodoka iraje, ntabwo ari umuntu, bigatuma uyibisa igawushuka ukabona kwambuka. Niko muvandimwe yaravuze. Twese turabyemezanya. Nta wundi ufite ikindi gitekerezo yo dushikira aho ngaho? Mwese ni sawa? Hari undi mufano notanga. Yego. Urabona iyo umwana ari mutoyi, ni ukuvuga ngo umwana
hari level arazashika yes kuko umwana nyine noneho hari abana nyine iyo bari batoya, urabona iyo bari batoya bataragira ubwenge nyine butaraza ku murongo neza, yego uza usanga yaninyarira. Ariko iyo amaze kugera muri level, hari level nyine iyo yamukubita akamubwira ngo ugomba gukora iki, kubera ko atari igipfu yumvishije ibyo, ni ukuvuga ngo ni ubumenyi aba yakuye kuri nyina. Noneho yamukubita akamubwira ngo uzowuje aha ngaha, azahita agenda ntiyosubira iyo ari umwana w'umunyabwenge ntiyosubira gukora ibyo bamubujije. Ugasanga nyine ntabwo ari ukuvuga ngo nta bwenge afite, arabufite, ariko icyo abuze gusa abuze umuntu umwerekeza, umuyobora. Okay, umuvandimwe wacu mwumvishwa afite imyaka 16, ariko mwumvishije ibintu afite birenze imyaka 16. Aravuze ngo n'umwana iyo ari mutoya hari ibyo akora, ariko abikoreshejwe n'ubwenge. Ariko mama we cyangwa papa we iyo amukubise, noneho irya nkoni iramwigisha, ni ubumenyi abamuhaye bwo gutuma adasubira gukora kiriya kintu. Umusore afite ubwenge. Sawa, ubarikiwe sana. Rero ikindi kibazo mbabaza, akamaro k'umuntu uja ku ishuri n'utaja ku ishuri ni akahe? Umuntu uja ku ishuri n'utaja ku ishuri, itandukaniro ni irihe? Akamaro kabo ni akahe? Akamaro k'umuntu uja ku ishuri ni akahe? Akamaro k'umuntu utaja ku ishuri ni akahe? Waruvuze ngo ufite imyaka 16, nk'undi mwana ufite imyaka 16 utaja ku ishuri, akamaro kiwe ni akahe? N'undi ufite 16 uja ku ishuri, akamaro kabo bantu bombi ni akahe? Anje urakoze cyane. Anje uko mzumva, iyo umuntu yagiye ku ishuri aramenya, kandi iyo yamenye ni byinshi azakora kubera ko yamenye. Iyo wamenye ku ishuri cyane cyane uzumenye uko witwara hano muri isi. Ikintu cya mbere, ugasanga umuntu utamenye, umuntu utaragiye ku ishuri, hari ibyo akora no mu bantu, muri sosiyete y'abantu, ugasanga hari ibyo akora byerekana ko atagiye ku ishuri, ko nta bumenyi afite. Cyangwa se akaja muri timu akazakoresha tuseme ibiyobyabwenge kubera ko nta bumenyi afite. Tazi ngo namwe rya tabi nikiri mukorera, ni yihe ngaruka rimugarukira amaze kurimo. Ariko umuntu wagiye ku ishuri, amaze kugenda ku ishuri akamenya yuko itaba ari ribi, urikoresheje rirakugaruka, rigizire ngaruka kubera ko wamenye, umenye yuko ubyitwaramo. So itandukaniro ry'umuntu wamenye n'utamenye, umuntu waragiye ku ishuri n'utaragiye ku ishuri, umuntu utaragiye ku ishuri nta bumenyi azagira, kandi kubera ko nta bumenyi azagira usanga karakora ibintu nk'iby'abana. Ntabwo ari ukuvuga ngo nta bwenge afite, arabufite, ariko abuze ubumenyi, agakora ibintu bitari byo. Ariko iyo wagiye ku ishuri bagusobanuriye ukamenya, usanga wakora ibintu by'abagabo kandi bigufasha mu buzima bwawe. Reka singirize bagenzi ba mikrofone baze kumwunganira. Itandukaniro mwene data yarakoze cyane, yaravuze ngo umuntu utaja ku ishuri hari ibyo akora bitari byiza, kubera abafite ubwenge ariko ntafite ubumenyi. Ariko umuntu wagiye ku ishuri hari ibyo akora bitandukanye n'uriye. Rero hari undi ufite ikindi gitekerezo, nk'umwana utaja ku ishuri, akamaro kiwe ni akahe? Ako ashobora kuvuga ngo uyu muntu afite akamaro kawe. Murakoze. Yego, Ibyo mwene data yavuze nibyo kandi birasobanukirwa, kuko umuntu uja ku ishuri hari ibyo amenya atarazi, ariko umuntu utari ku ishuri hari ibyo atamenya. Ako nukongeraho ku muntu uzuja ku ishuri, iyo umuntu agiye ku ishuri, iyo umuntu yavutse yavukana n'impano zitandukanye, ugasanga iyo ugiye ku ishuri biza bigufasha abarimu bawe bakaneca iyo talent cyangwa se iyo mpano yawe, bakayineca, ugasanga impano yawe utangiye kuyizamura, abarimu bakwigisha buhoro buhoro ukayimenya neza, ukamenya uko uyitwaramo.
ariko umuntu utari ku ishuri usanga afite impano ariko ntiyo yimenye kubera abari muhira gusa, abari muhira, kandi ugasanga n'ikindi gihe atakaje umwanya we mu bintu bidakwiriye, kuko umugenzi yavuze ibiyobyabwenge ugasanga arabikoresha, ugasanga iyo akora ivyo bintu yatakaje umwanya cyangwa se yatakaje iyo opportunity yo kumenya impano yo neza no kubikorera. Rero iyo twagiye ku ishuri uzusanga dutangiye kumenya izo mpano zacu zigenda zimenyekana, zaguka mu rundi rwego. Iyo nimba umuntu afite impano yo ugasanga ari mu gihe baba batwigisha umwana afunze atakumenya impano ye kandi akamenya uko yitwaramo n'ukuntu azokorera ngo azagere kuri iyo mpano ashaka kugeraho. Kuko nk'umwana ushaka kuba perezida, ndi wa perezida utarabaye utaraciye ku ishuri biragoye, kandi tumenya nimba ushaka kuba perezida utari ku ishuri. Ni ngombwa ubanze nyine ku ishuri. Unarebye na perezida bose abantu babaye nk'aba perezida ni abantu basomye kwanza, ni abantu basomye, benshi baba barasomye, ugasanga kubera ko gusoma agatangira kubona iza politiki arabishoboye buhoro buhoro, ugasanga nurageze mu rugero agiye kuja mu bintu nk'ibyo akanagera kuri urwego kuba perezida, ariko utari ku ishuri bizagutera kutagera ku mpano zawe. Icongeyeho ku ishuri ridufasha imiterere yacu, bidufasha imiterere yacu twe nk'abana batoya, imiterere yacu ku developing. Turebye nk'umwana umutesi, hari abana b'abakire b'abatesi, ugasanga umwana iwabo nyina avuga ntiyumve, ise avuga ntiyumve, mbese afunze mu mutwe. Ariko no yagiye ku ishuri bizamufasha abarimu bazamukuza mu bwo butesi, akamenya yuko hanze ari indi si. Nakongeyeho kareba tunarebye no mu rundi ruhande, ugasanga ku ishuri bizadufasha nkacagiye twadukora ibizamine, hari gihe badutangaza uwa mbere ugeza ku wa nyuma. None cagiye badutangaza ngiyo wabaye nk'uwa mbere, bisa bigutera kugira motive cyangwa se kugira imbaraga n'umwete gushaka gukora cyane, no bikazagutera no mu buzima bwawe buzaza hejuru, bikazagufasha kugira umwete wo gukora cyane mu gihe nubwo akazi kabuze, bikaguheza niyo nyota yo gushaka gukora cyane kugira ngo ubunabone n'akandi kazi nubwo utagafite, kubera wabaye muri ubwo buzima bwo muri competition. Ugasanga nimba udafite ikintu runaka, iryo shari ry'ukuri, ishari ritari ribi, waba nimba udafite ikintu runaka, kubera wabaye mu buzo gushaka kugwana nawe, kuko ushobora kuba ugwana ushaka kuba uwa mbere wa kabiri, none kubera muri ubwo buzima bayemo bikagufasha no wewe no mu buzima busanzwe kugwana kugira ngo ugire ubuzima ushaka kugira kurusha ubwo wari ufite ubu ngubu. Rero ku ishuri bikadufasha nko muri ubwo buryo, nibwo numva njewe. Umuvandimwe arakoze cyane. Mwumvishe ukuntu yaravuze ngo uyu mwana ari mu rugo atajya ku ishuri, hari ibintu atamenya kubera yuko ari mu rugo. Cyambere hariho imibanire y'abantu n'abandi. Iyo umuntu ari mu nzu mwabo, hari ukuntu yitwara hamwe n'ababyeyi biwe, ariko iyo umuntu ageze muri sosiyete hari ukuntu umuntu yitwara muri sosiyete, bikaguheza kongera ubundi bwenge, kuko iyo umuntu ari kumwe n'ababyeyi aravuga nawe bakavuga, ariko iyo umuntu ageze muri sosiyete, sosiyete iravuga ugaceceka. Bishatse kuvuga ngo iyo umuntu ajya ku ishuri, kuko umuvandimwe yaravuze, bimuheza kongera ku bumenyi, kubera ko yasanze abandi bantu batahujije imiterere cyangwa se imyumvire. Rero kutaja kwiga urumva birakuzigama, tuteze imbere mu kumenya, nuko umuvandimwe yaravuze. Rero sinzi ko umuvandimwe nawe ari cyo twunganira kuri icyo gitekerezo. Aho ngaho naje navuga ko tukiwa hapa nyumbani, tukienda hapo shuleni, unapata kuna vitu nafunzwa na mwalimu, tuseme kulingana na venye unajichukua, si ndio? Tuseme ukiwa hapa kwa nyumba, unaona like hakuna mtu anafaa kukupiga, si tuseme hivyo. Juu unapata walimu lazima atakupiga, si ndio? Unaonanga kwa nyumba, unaona wewe una makosa, like unaweza ongelesha mtu wa nyumbani venye unataka, si ndio? Lakini ukifika hapo shuleni, kuna venye inabidi mwalimu akupunish ama akupeleke, like unajua wazazi kuna venye anakuhurumia, wanakuona wewe ni mtoto ufai kuchapwa hivyo. Lakini ukifika hapa shule itabidi, so unapata mwalimu kuna hiyo akili anakutoa hiyo kujiona ufai kupigwa, unafaa kuwa you are special than others, si ndio? Sasa ukiwa hapo shuleni, hii inaonyesha like ukiwa hapa nyumbani kuna venye unapata you are not directed in the right way, like ukiwa shule. So unapata hapo kitu inatusaidia sana tukiwa shuleni, unajua the right way to follow, na unajua hapa nikiwa nyumbani kumbe na kwanga hivi, sifai kuwa hivi, si ndio?
hivyo ndio naonyesha kulingana na mimi. arakoze umuvandimwe, yavuze ijambo ryiza cyane. Iyo umuntu ari ku ishuri, hari ubundi buryo baguheza umurongo ngenderwaho uri ku ishuri. Reka basingirize umuvandimwe hariya sisita hariya, muri bimwe umesema kama ni wa shule, muri bimwe wabonye bitandukanye n'ibyo ubona mu rugo iwanyu, usanze abanyeshuri bagenzi bawe na teacher wawe, itandukaniro uzubona bagufasha nirihe? Ababyeyi bawe bizo baza bagufasha mu rugo nibizo mwarimu wawe agufasha n'abanyeshuri musanganye ku ishuri, itandukaniro ubona ririhe? Itandukaniro nje nzabona hari ibyo umwarimu yakubwira, ibyo umubyeyi atokubwira. Yes. Hari uzugenda mu bandi bana ukaboreba ikintu babakora nawe ukagikora, Yes. ukaguma ukabimenya, ariko wicariye muri atago uguma ukabimenya. Yes. Bishatse kuvuga ngo iyo uvuye mu rugo bifite akamaro kuruta kugumana n'ababyeyi. Iyo ugiye ku ishuri bizo bifite akamaro. Yes. Waguma mu rugo atakamaro bizo. Uri kumwe n'abanyeshuri bagenzi bawe, bashobora kugukubita yuko utakoze ikintu runaka. Uri kumwe n'abanyeshuri bagenzi bawe, barababwiye ngo nimukore isuku, wowe wanze kuyikora, ese bashobora kuguhana cyangwa ntibo guhana? Baza kujana ku mwarimu. Ku mwarimu akaguhana cyangwa akakubwira ibintu bigashobora kukongerera kugira undi munsi tukazosaba kubikora. Bakwigisha ingeso nziza, nimba bakubwiye ngo ukore ikintu ugomba kugikora. Urumva harimo akamaro ko kujya ku ishuri. Urakoze sister, nibaheze umuvandimwe hariya. Uraho papa? Yes. Wiga mu wakangahe? Wa karindwi. Mu karindwi. Ubyuka asanga ujya ku ishuri saa 12:00. Haba hari imbeho? Imbeho ibihari. Kubera kubyuka mu mbeho ujya ku ishuri? Kuja gushaka ubumenyi kuko abagenzi banje babivuze. Kuja gushaka ubumenyi ku ishuri, gufasha natwe abana bacu tubabwira ngo twarasomye, namwe musome kugira ngo muzobe nkatwe. Yes. Namwe muzoza mubyuka kare, namwe abana banyu namwe muzobafasha. Yes. None ufite imyaka ingahe papa? 13. 13. Wow. 13. None mu myaka 13 kera kuratekerereza umwana wawe uko agomba kugendera mu byo wakoze? Uko nzitwara n'abari ko azitwara. None birasaba yuko witwara neza kugira ngo umwana wazo kwitwara neza. Azokurikira ingeso zanje, icyo nyakoze azogikora, nimba natuye neza n'abandi nawe azoture neza n'abandi. None eza umuvandimwe aho ngaho. Yes papa, umeze neza? Turakwishimiye cyane. Uratubona turi mu kiganiro. None wogeze mu wakangahe? Yengeze mu wa 9. Mu wa 9. None se mu wa 9 masomo mu wa 9 hari amasomo umaze kwiga agufitiye umumaro? Yego. Yes. Niki wo dusangiza? Urabona hano hariho abavandimwe byenda bari munsi yawe, uyari mu wa 7, wogeze mu wa 9. Niki wo mwungura kugira ngo azagere mu wa 9 bitamugoye? Azasome cyane. Yes. Tazagira agasuzuguro nyine. Yes. Mu masomo nyine. Yes. Azakoresha imbaraga zose kugira ngo azashike aho twageze. Urumvishije papa yaravuze ngo no gushira mu mwete, gusoma cyane no gukurikira, ukuba ukazuzuka ya masaha 11 ukajya ku ishuri kugira ngo uzagere mu wa 9. Ndabona n'umuvandimwe wacu yanacecetse cyane, umusore witonze cyane. Ugeze mu wakangahe papa? Nanjye ndi mu wa 8. Mu wa 8. Mu wa 8 hari iryo shuri ryo mu wa 8, harandi masomo uza wigamo? Yego. Yes. Inkisomo udusangiza rishobora kutugirira akamaro niri mu buzima busanzwe? No kubana n'abandi neza. Uko tu interactinga n'abandi banafunzi. Yes. No mu buzima busanzwe niko tugomba kubikora. Yes. Turi hanze tukabana n'abandi amahoro. Yes. Ugifite microphone. Uko mugenda mu gitondo mugenda mwoye icyayi bigenda gute? Yego turakimwa. Murakimwa?
mwashika ku ishuri no ku ishuri naho baradutekera ibiryo tukarya. Ibyo kurya byo ku ishuri n'ibyo mu rugo hari itandukaniro? Yego, nyine ku ishuri ntiboteka neza nko mu rugo ukuntu tubikora. Kuko hari abana afunze benshi kandi nk'uko umubyeyi yogukorera siko umwarimu yogukorera. Kubera ko mwihanganira ubwo buzima bwo kurya nabi mwasize ibyo kurya mu rugo kugira ngo ejo tuzobeho neza, kugira ngo tuzofashe n'abandi na generasiyo izoba iri imbere yacu, kugira ngo nabo ntibazoce muri ibyo twaciyemo. Ni ukuvuga ngo mwebwe muba muhangayika kugira ngo abandi bazamere neza ejo. None se nk'abandi batajya ku ishuri ariko bifuza kuzabaho neza, hari icyo wobungura? Iwe ntajya ku ishuri ariko arashaka kuzabaho neza, byakunda? Ariko byashoboka? Yego, byashoboka. Njye sinjya ku ishuri, mugenzi wawe umwana mungana ntajya ku ishuri ariko arifuza kuzabaho neza, byakunda kwe? Ntibyakunda yuko atajya ku ishuri, ariko hari uburyo yokoresha kugira ngo azobeho neza. Azabaho neza. Hari ikibazo cy'amatsiko mwene data anteye, ese birashoboka yuko tugisubiremo kiriya kibazo? Umwana utagiye ku ishuri ntazi kwandika izina ryiwe, umwana utagiye ku ishuri mwumva atamenya kwandika izina ryiwe, sibyo? Ese birashoboka yuko ejo hazaza yazabona ubuzima bwiza? Birashoboka? Birashoboka? Ndabona umuvandimwe afite mikrofone yadufasha. Noneho umuntu wize niwo birashoboka yuko yogira ubuzima bwiza kurusha utarize, kubera ko uwize yashoye ubumenyi, yashoye imbaraga ziwe kumenya. Abe n'impano, ashobora kuba afite impano ariko yaragiye arayiga, amenya ukuntu nyine yoyikoresha. Ushobora uba ufite ikintu ariko ubuze ubumenyi ntacyo wogeraho. Ugasanga hari n'uwundi wagiye ku ishuri, hari n'uwundi uwo nguwo utaragiye ku ishuri ashobora kubaho mu buzima bwiza, maybe ahuye n'abantu mu buzima nyine bakamufasha, ariko birashoboka yuko utaragiye ku ishuri, wagiye ku ishuri ari we uri hejuru kurusha utaragiye ku ishuri. Wagiye ku ishuri niwe uri hejuru kurusha utaragiye. Umuvandimwe arakoze cyane. Reka turebe ba sister nawe, ubundi wawe ufite ikindi gitekerezo yatwunganira. Murakoze. Venye mimi nimesikia venye ameuliza mwenye amesoma na mwenye hajasoma. Kuna venye pia mwenye amesoma, mwenye hajasoma. Unajua kwa hii life si lazima kumesoma. Juu kuna venye unaweza kuwa hapa, kuna watu wengi wamesoma lakini unapata kazi zenye wanafanya hadi hazi make sense. Surely hadi haziani kitu. Lakini kuna watu wenye wamesoma hapa nje tu amekaa, amenyedhia, wanangojea, hakuna kitu yenye wanafanya, like wako tu. Lakini sasa kuna venye hadi mtu mwenye hajasoma pia maisha yake inaendelea. Ni hivyo tu. Si ati lazima kuwa umesoma ndio nini. Kuna watu wenye hawajasoma wengi sana lakini wako maisha mbele. Ni hivyo tu. Umuvandimwe arakoze cyane. Sister hirya nawe ari cyo watwongera. Umuntu wagiye ku ishuri n'ugira ubumenyi bwinshi kurusha utaragiye ku ishuri. Kubera tuvuge ko iyo uri mu ishuri mu ikarasi. Yego. Umwarimu akabaza ikibazo. Yego. Uzamura ukuboko. Yego. Uzamura ukuboko. Amaruga akakubwira ngo uhaguruke. Ugahaguruka ufite confidence y'ikintu ugiye gusubiza. Ako tuvuge nk'umuntu utaragiye ku ishuri, iyo confidence tayo yogira guhagarara imbere y'abantu. Tuvuge nk'uko ushaka kuba nk'umuyobozi, wigiyaga mu ishuri uzuhagarara imbere y'abandi bantu ukavuga. Ariko umuntu utaragiye ku ishuri nta confidence agira. Sister arakoze cyane ku bitekerezo cyiza n'igisubizo cyiwe.
ndabona abavandimwe hano, ndabona abasore bacu batujije cyane. Turi kumwe n'umusore hano, ese harya watubwiye ngo izina witwa nde? Inosa. Wiga mu wa kangahe? Yes. Bikurikiranye no kumvishije ibitekerezo byari bimeze, wowe ufite ikihe gitekerezo? Murakoze cyane. Ikesi ndibuka yuko yari yatubaje ko ngese birashoboka yuko umuntu utarize ashobora kugira ubuzima bwiza kurusha umuntu wize. Yego. Sibyo kesi yose? Yego nisho. Ndeka ntange mu Rwanda rimwe turebye ari abana bagize nk'ibati bavukira mu miryango ishoboye. Ugasanga umwana abavyeyi bafite ubushobozi bwose. Yego. Ayo kwiga to kwiga iwe ubwo bukira abavyeyi bafite n'ubwiwe. Niba fo niwe bazabusigira. Ugasanga ngo kibigiye kubafasha abana ngabo ngabo kugira ubuzima bwiza kurusha umuntu wize ariko udafite utaragira nyine utaviri mu rundi rwego. Rero umuntu wize, umuntu mbese wavukiye mu muryango mwiza ashobora kugira ubuzima bwiza kurusha umuntu wize. Yego. Icyo ngiyeho turebye nko mu buzima busanzwe hari umuntu yego wavukiye mu muryango mbese utishoboyeho cyangwa se badafite ubushobozi, ariko umwana ugasanga kubera atagiye ku ishuri utari ku ishuri gukora sibyo, ni ngombwa mu byabwira ngo yewe mwana waje kubera utari ku ishuri genda hari hanze ugerageza ushake akazi ariko kose ukora ufe kubona udufaranga. Muri buriya bwenge bwa kavukire bwiwe yobone ko badafite ubushobozi, ugasanga nimba umwana aza akora nka 200 ku munsi, niba akora aza gukora 200 ku munsi ugasanga kanakoresha 100 mu bwenge bwiwe akabikira 100. Mu gihe umwaka uzoza kurangirira uwo mwana nimba afite inzozi uva ngo nzugura ikinga umwaka nurangira, uwo mwana ugasanga guze kinga. None rya kinga namara kurigura najyo asubiragira ibindi zintekerezo uva ngo ndashagura na moto iri kinga ndizoza nifasha kujana ibintu runaka z'akazi kanje, ndashagura moto none kugira ngo nayo isubire mfashe. Ugasanga mu bwo byo none rya kinga muri akaza kumeza gukora arasuye kandi arabise amafaranga ubwenge gusa avukimwe n'umukene go birumvikana ntago ari abakire mwabo. Muri ubwo bwenge agatangira kandi kubika amafaranga nakurira kandi nka 500 atangira biki gice 250 buhoro buhoro. Umwaka nura kurangira usanga guze moto bikomeze gutyo, usanga umwana ageze mu rugiro atekeza gura n'imodoka ari yaratangiye ari umuntu utishoboye waho ngaho hasi aguze imodoka ageze mu rundi rwego rwo hejuru ataragiye ku ishuri gusa kubera kwituma gusa kwiwe cyangwa se gukoresha imbaraga mbese ndivuga ngo kujitolea kwiwe kujitolea kwake mbese no n'imbaraga bishoyemo mu buryo bwiwe ugasanga umwana aje kuba umukire kurusha umwana igeno nazo bira no mukire aba mukire mbere kurusha umwana wagiye ku ishuri umaze imyaka hafi 20 yayiga. Amaze imyaka 20 yayiga ishuri uwo mwana. Iyo myaka 20 amaze yayiga ishuri acha ariko shaka za certificate n'amaguzi kubona nabona kubona na za izo za certificate ngagenda shaka kazi nawe kazi gakabona navyo biba bigoye. Urumva ngo ugomba gushakisha nzuri za kampuni ugenda ubarisanga ni bakwimya akazi ugenda handi ntuma kwimya akazi ugenda handi ugasanga ingiye zo bonda akazi gafatika biramuguye. Ariko mwana kubera kwituma kwiyo no kugwana n'ubuzima ugasanga umwana aje kumukire ejo azoza akabona umukire mu rwo hejuru kurusha umwana kurusha umwana wize. Yego. Umuvandimwe arakoze cyane. Abadukurikiye mwese turabasaba kuzatanga commentaire no kuduheza ibitekerezo bitandukanye. Umuvandimwe yaravuze ngo birashoboka yuko umwana utarize ariko ari umwana mu bakire ashobora kuzakira. Birashoboka kuko umuvandimwe yarabivuze. N'umwana w'umukene nawe birasaba yuko aje ku ishuri kugira ngo azagire gute azagire ku bintu bikomeye. Ariko wanga mpizingira akabazo waheza abandi bavandimwe bagasubiza, ese ishuri ragomba kugenda abana b'abakene? Ishuri rigomba kwiga abana b'abakene kuko abakire bafite ubushobozi. Ise afite amagorofa 5 afite n'ibibanza 20. Umukene we nta kibanza barakodesheje bari no mwibati. Ese abagomba kuja ku ishuri n'abana b'abakene kugira ngo nabazogira ibintu? Abana bakiri bo ntibagomba kuja ku ishuri? Jewe uko mzumva numva yuko abana bose iyo bari umwana w'umukene iyo bari umwana w'umukire agomba kuja ku ishuri kubera ko nujya mwana w'ubukire ababuze ubumenyi nta bumenyi abafite muri we. Biba ngombwa yuko aja ku ishuri nawe kuja gushaka ubumenyi kubera ko ubutunzi bwase bushobora ibyisi
bishobora kugira igihe bigashira yego ise agapfa akamusiga ku isi. yes no ntiyogumana ngo na bwa butuzi bwa se ngo asange nk'ise nawe yarasomye ageraga ku ziwe. biba bisaba yuko nawe usoma ugashaka ubuzima bwawe cyangwa se ugashaka ubutunzi bwawe. sino kwicara ngo nsange ngo papa ni umukire, ngo nimara ngo nama nyicara ngo mvuge ngo kubera papa ari umukire ntago ngomba kuja ku ishuri, ngomba kudipendinga mu bintu bya papa sinje ku ishuri. ubwo ni ubupfu. ikintu tugomba gukora ni ukuja ku ishuri kugira ngo tumenye nitumara kumenya dukorera ubuzima bwacu bwabuze, tumenye ukuntu twipanga, kubera ko ubutunzi bwa papa ashobora gupfa bugashira akansiga ku isi. kandi nansiga ku isi biba bisaba ngombwa ko ari njyewe uzakora ibishoboka byose kugira ngo nyimainteninga hano mu isi. so ni ukuvuga ngo umwana w'umukire n'umwana w'umukene agomba kuja ku ishuri. umuvandimwe asubije neza bikurikiranye nuko yarabivuze. aravuze ngo umwana w'umukire nawe ni ngombwa kuja ku ishuri n'umwana w'umukene. aravuze ngo birashoboka yuko umubyeyi wawe yoba afite ibintu byinshi ariko izo bintu bigashira, kuko umubyeyi wawe agapfa akagusigira n'amazu nk'abantu bavuye muri Kongo barabatunze, ariko kuri none bagahunga igihugu. ni ukuvuga ngo ubutunzi bwarashize. bishatse kuvuga yaravuze ngo ari umwana w'umukire ari umwana w'umukene bose bagomba kwiga kuko ejo hawe hazaza n'ahawe. ni uko umuvandimwe yaravuze. urakuze cyane umuvandimwe. hari akandi kabazo k'amatsiko ndibuze kubabaza turi kugana ku musozo. twumvishije yuko ibitekerezo mwagiye mutanga. ese birashoboka yuko umuntu wize ashobora kuzakora ibintu bikomeye kuruta utarize? birashoboka? yego birashoboka. birashoboka. yes. nibaze sister hariya hari akandi kabazo k'amatsiko. nkunze kubona cyane abantu babyuka kare bajya ku ishuri, turabibona twese. hakaba abana bagenda n'amaguru, abandi bakagenda n'imodokari. ibyo birahaba? yego birahaba. birahaba. okay. ariko mwese mukigira ku kigo kimwe? yego. ese umwana wagende n'amaguru n'umwana wagiye n'imodokari bagira itandukaniro iyo bageze mu ishuri? nje uko mzumva tuvuge nk'uyu mwene data wicaye hano. yego. tuvuge iwacu ni hafi n'ishuri. yego. nje nzagenda n'amaguru, iwabo ni kure, iwazaza n'imodoka. yego. mu ishuri ugasanga kubera iwe azagenda n'imodoka usanga maybe nta bwenge afite, nje ndabufite cyangwa twese turabufite. uwo mushukundi yaravuze yaravuze ngo birashoboka yuko umwana yagenda mu modokari ariko adafite ubwenge. birashoboka, niko yaravuze. wowe ukagenda n'amaguru ariko ufite ubwenge. ante y'amatsiko cyane. akenshi twumva yuko agifite microphone. ese kubera iki umwana wagende mu modokari ntiyakandagiye n'ibirenge, bamuhaye n'icyayi, bamuhaye n'utundi muri bage ari buze kurya, abandi bari kurya? ese kubera ko ibyo bintu bitamuheza ubwenge kugira ngo atsinde mu ishuri? wewe wagiye wanyweye icyayi gusa mu rugo, wanariye kideri, ubwo bwenge kubera ko ibira byo kurya yariye bitamuheza ubwenge kugira ngo atsinde mu ishuri? kubera ko bitamuheza ubwenge? subira ngo buke. nari nkubajije umwana w'umukiriya yaje n'imodokari, yaje bamuhaye n'ikindi ari burya, baje bamutekeye nk'akanyama, bamushiriyemo na kafiya kari muri bage, kandi ku ishuri biremewe. ariko wewe wanyweye icyayi gusa mu rugo, uraza kurya kideri izira n'icyayi. ese kubera kurya mwana bigiye yariye bitamuheza ubwenge kugira ngo atsinde ku ishuri, ariko wewe wariye kideri ugatsinda? ubwo bwenge buva muri kideri biva? nje kuntumzumva ubwo bwenge umwana afite tago buva mu byo kurya.
ahubwo iwe azavuga kubera uyu nguyu twicaranye iwe azajya ibintu byiza reka naje nitie bidii hata kana kulanga ikidheri acha nitie bidii kwa masomo yangu ndio huku nje nitakuja kukueleza vitu vizuri. Uyu mwana niwe w'umukire kubera azajya ibintu byiza bakamushira n'ibindi mu ibaga aja kujya ageze ku ishuri azavuga nubwo ntokwiga ntashira nko n'ubwenge bwinshi attention yangu isiku yapo papa azaguma bimpeze cyangwa mama wasanga azayibuka nubwo wazozeka azosigarana ubutunzi bwa se ariko ga tago aba afite ibitekerezo bimeze neza cyane kubera yuko yajyanye inyama muri bage ibitekerezo biba byagiye ku nyama biba bimeze gute arakoze cyane umuvandimwe atanze igitekerezo cye waravuze ngo birashoboka yuko uriya mwana wajyanye ibiriya bintu muri bage yashoboka ashobora kuba afite ikibazo kitamworoheye ariko reka dukomeze umuvandimwe waje ari utwegereye niki kiza kikunezeza ugeze ku ishuri ikintu kiza kikunezeza ugeze ku ishuri iyo ngeze ku ishuri ndi kumwe n'abandi banafunzi tugakina tukavuga neza nkiga ibindi bintu ntari nzi ndi iwacu nk'uko nicaranye na mushiki wanje nyine kujya gukosa nagiragira gutya tagire gutya ariko niba uri ku ishuri abandi banafunze nyine uzuyiga indi mico kuri wagira nyine nawe bakabwira ngo ndakurega kuri mwarimu tukora ibyo ukiga indi mico kandi ukishima kuko uri kumwe n'abandi banafunze beza bize bafite imico myiza umuvandimwe arakoze cyane nasingirize umuvandimwe twari tumubajije ikibazo kivuga ngo se niki kiza kimunezeza ageze ku ishuri yaravuze ngo azanezezwa nuko hariho abandi bantu basanzeho abandi banyeshuri bakina baseka bitandukanye nuko bari kumwe n'abavandimwe mu rugo hari igihe mushobora kubana mudaseka ariko ahuye n'abandi bana baraseka bakishima cyane umuvandimwe hariya ndamubona papa wewe iyo ugeze ku ishuri niki kiza kikubabaza iyo mwarimu ahagaze imbere yawe ikindi kiza kikubabaza umwarimu ari imbere yawe ukumva urababaye niki kiza kikubabaza ukumva urababaye kabisa ukumva umutima wawe ntabwo uguwe neza wowe utaha cyangwa uwo mukubita cyangwa se wohamagara umubyeyi akamubwira nabi niki uza wumva kikubabaje iyo umwarimu ari imbere yawe icyo ngewe navuga ni uko igihe tuvuge niba ufite inzara cyangwa ushaka akaba akoresha umwanya muremure ugashyira imbaraga nyine cyangwa udakoze amakosa nyine abandi bagatangira kukubeshyera bagatangira kugukubita nyine udafite amakosa nyine umuvandimwe yaravuze ngo ikintu kiza kimubabaza iyo umwarimu ari imbere yiwe kikamubabaza cyane yani nk'igihe inzara imuriye yumva inzara iramuriye kabisa kandi amasaha yo kuja kurya ageze ariko umwarimu agakomeza kuvuga ngo nibakurikirana amasomo icyo kintu kiramubabaza umwarimu ari imbere yiwe abadukurikiye icyo kintu muzokivuge kubera yuko ni ikintu kitoroshe twese tuzogitanga ibitekerezo abarimu bari mukurisha abana abarimu bakabarakarira yego urakoze ndabona umuvandimwe ari ufite microphone hari ikibazo ndibuze kubaza papa mu ruhande rwawe niki kiza kikunezeza iyo ushitse mu ishuri kiza kinezeza nuko mba ndi kumwe n'abandi bana tungana kandi nkiga n'ibindi bintu bishya ntarinzi nkiga n'ibindi nkiga ku bana afunze nkiga no ku mwarimu ibyo ntarinzi dukomeje n'ikindi kibazo gifite microphone none iyo munsi batabazaniye ibyo kurya ku ishuri uza urakarira ababyeyi urakarira abarimu urakarira abanyeshuri bigenda gute ntiworakarira umwarimu cyangwa umwana afunze mugenzi wawe kuko atari we uzi kugaburira ahubwo uza urakarira nyine umubyeyi wawe ababyeyi barumva cyane iyo abana batariye nk'uko umuvandimwe yaravuze ngo
ya ibizo kujya ibuze ku ishuri barakarira ababyeyi. Rero muzoza kutubwira ababyeyi uko mugomba kugira n'imbazo z'abarakarira abarimu. Ya arakuze cyane. Tugana ku musozo ya dusigaje ikibazo kimwe kugira ngo turibuze kurangiza. Ya nibasingirize abavandimwe hano bashiki bacu nabo numvishe bacecetse cyane. Ya akabazo k'amatsiko. Ya murabona cyane cyane ya mwebwe bashiki bacu ndabona muracyari batoya cyane. Intego yanyu kugira ngo muzarangize ishuri ni yihe? Intego yanyu kugira ngo muzarangize ishuri ni Kulingana na mimi venye naona. Yego. Like aim yangu kumaliza shule. Yego. Nijitegemee. Yes. Nijitegemee like I build something. Yes. Itakuja kuwa like kitu yenye itaonekana na watu. Yeah. Na staki like nitegemee watu. Yes. Ama nitegemee huko like kuna venye unapatanga. Let's say mimi nimezaliwa kwa, for example. Yes, yes. Kuna mtu mwenye amezaliwa kwa familia ya tajiri, si ndio? Yeah. Kuna mwenye amezaliwa kwa maskini, si ndio? Kama tulikuwa tunasema lakini msitake this time round. Yes. Sasa kuna venye unapata sisi maskini like unapata uko na hiyo nini? Uko na motisho mingi sana kufanya usome. Yes. Nisome, nijenge kitu. Yes. Nikuje yani kuonekana hapo awali. Like nisaidia hadi watu wengine. Lakini unapata au matajiri kuna venye weki pressure kusoma, sawa? Yes. Like wanaona sasa hadi lazima tusome, si lazima. Tuko na mali, tuko na kila kitu tunaweza jenga. Lakini ona sisi unapata kuna vile tunatamani tuinue sana dunia tunaona like we are not perfect, ndio. Hatuko perfect. Tunafaa kuinua yani like tunafaa kufanya na bidii, si ndio? Tutie bidii. So like sisi yetu ni mimi naonanga yangu ni Jumi kuna kitu naonanga inakuwa ndani yangu ni kufanya kazi ya daktari. Hii nursing. Patia na dawa. Like nasemanga tu nikimaliza tu shule. The only thing naweza fanya ni hiyo. Juu like nataka tu this orphanage unapata kuna hospital wamekosa hadi vitu za kujisaidia like hizo madawa nini hivyo. Mimi nasemanga I'll build a public hospital yenye unapata watu wanakuja hapo. Wanatibiwa free wenye wajiwezi like wenye hawezi pata tiba hivyo na wabiltia wako wanafanya hapo hivyo. Umuvandimwe arakoze cyane. Avuze yuko iwe hari ibintu byinshi azokora ariko mu ntego ishobora kumushoboza cyangwa se ashobora kuzakora ashobora kuzaba umuganga kugira ngo azabashe gufasha n'abandi batishoboye kuko ibitaro ari abantu baza bagwaye badafite ubushobozi bigatuma bonava muri uyu mubiri ariko iwe intego imufose cyangwa se imwezi imbaraga zo gukomeza kwiga no kugira ngo azafashe abameze nkabo ngabo. Arakoze cyane. Reka twongere kandi duheze sister nawe uri iruhande rwiwe. Sister umeze neza? Meze neza. Neza. Yego. Okay. Hanyuma hari akantu abantu bakunze gukora cyane ku ishuri umunsi wo kurangiza amasomo. Hari ibipapuro abarimu babaheza byerekana amanota. Umunsi watashe ufite amanota makeya ku bandi banyeshuri bose biragushimisha cyangwa birakubabaza? Birambabaza. Birakubabaza. Kubera iki bikubabaza? Kubera ntantambutse nk'abandi banafunze bagenzi banje. Bagenzi bawe. Biterwa n'iki? Kuvuga ngo wewe mwiganye n'abandi banyeshuri muri 50. Hanyuma uwa mbere agize amanota 70. Wowe wanyuma ugize amanota 20. Mwakaza mu byuka saa 11. Ese amanota 20 ava hehe kugira ngo ubu wanyuma mu bandi banyeshuri bose? Biterwa n'iki? Maybe uko na revise. Tuseme mwalimu anafunza class. Anawaambia mkifika home msome. Sasa ukifika home usomi au revise upitie kitu yenye umefunzwa na mwalimu uendelee kuijua zaidi. Sister arakoze cyane. Yaravuze ngo biradusaba kugira ngo utazaba umunyeshuri wa nyuma biragusaba ngo umwarimu naguheza homework uzoza ugenda uyisome ukurikirana amasomo nushika ku ishuri usiende kwa vitu mbaya ukomeze usome. Nuko sister yaradufashije. Hanyuma tugana ku musozo reka mbasabe kino kintu twese abahageze twovuga ngo amen. Hanyuma ndabona abavandimwe bacu mufite ibyishimo bireze. Ndabona mumeze neza. Ndabona mufite sante nziza. Ninde uherutse kurya ibyo kurya byiza ku ishuri hanyuma
atubwira amakuru yabyo nitumara tuze kurangiza umusozo wacu wa kino kiganiro cy'uyu munsi. Ndabona cyagenze neza cyane. Uheretse kujya ibyo kujya byiza ku ishuri. Tubwira kugira ngo tugane ku musozo. Ndabona umusore mwiza agiye kutubwira ibyo kurya, aheretse kurya byiza ku ishuri. Turebe uko ababyeyi bamutekeye, kuko bavuze ngo nituba turya nabi tuba tubiroza ku babyeyi, ababyeyi bamenye uko twariye nabi. Mperutse kurya umutsima, inyama n'amashu. Umuvandimwe arakoze. Ibyo kurya bya nyuma aherutse kurya ku ishuri. Inyama y'inkoko. Inyama y'inkoko. Iyo ni gani? Inyama y'inkoko. Aravuze ngo yafashe umutsima, aherutse kurya umutsima n'inyama y'inkoko na shu. None tufate ibyo bintu tubizane bitatu. Hano bateretse isahani ya shu, hano bateretse inyama, bateretse hano n'ubugari. Urumva mwarya bimeze gute? Aho ni ku ishuri? Iryo shuri ryanyu ni sawa? None se hanyuma urumva byari bimeze gute? Uwo munsi byari bimeze gute? Warishimye cyangwa warababaye? Byari bikaze. Byari bikaze. Bitandukanye n'indi minsi. None se urumva wabwira ababyeyi kugira ngo ushobora kuzakomeza kwishima ku ishuri? Urumva iyo wariye kideri urababara? Urababara cyane. Birakubabaza. Heza abavandimwe naho twumva uko batubwira kuri ibyo byo kurya. Umuvandimwe yaravuze ngo aherutse kurya inyama na shu n'umutsima, biramunezeza cyane. Wewe bishobora kuba bimeze gute mu buzima bwawe bakuzana ibyo bintu? Wanezerwa cyangwa ubabara? Nanezerwa cyane. Wanezerwa cyane. Hari icyo bikungura mu masomo yawe kugira ngo usome neza? Iyo uriye neza iyo uriye neza uzamumvurisa, ariko uyu munsi wariye nabi gutegera cyane umwarimu nyine uzamurakara ngo none twariye nabi. Umuvandimwe aravuze ngo iyo umuntu yariye nabi ku ishuri arababara, akarakara, ntakurikirane amasomo. Urumva birumvikana. None se murashaka uko twaza tubaheza iki ku ishuri kugira ngo mutazamubabara ku ishuri, munezerwe, mugubwe neza? Tuzoza tujya neza. Muzamujya neza. Urumva umuvandimwe birumvikana yuko kurya neza ku ishuri ari ngombwa. Ni ngombwa. None inama twaheza abadukurikiye, kuko turi kugana ku musozo, twese tuvuze rimwe kabiri gatatu, niki twaheza abavandimwe bacu nk'inama twabaheza badukurikiye? Nk'icyo bodukorera twebwe turi hano abadukurikiye, abari hano mu kiganiro twese, nk'icyo bodukorera abadukurikiye. Icyo bodukorera nuko dukorera subscribe, na share na comment aho ngaho, bamara bakereka n'abandi batazi ishuri mbese kubona iki kiganiro kandi kikabahindura, bakaja ku ishuri, bakaja kwiga ubumenyi mbese ku ishuri. Iyo cyageze ku bantu benshi kiza kibafasha kubigisha, kikabigisha icyiza cy'ishuri, icyiza cyo kwiga mu buzima, bikaba ngombwa kuba bamenya ndetse baja ku ishuri, abataza baja ku ishuri kugira ngo baje kwiga ubumenyi. Arakoze cyane. Tugiye kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu. Reka nsabe abo bose twabanye mu kiganiro, turabashimiye. Tugiye kurangiza, reka turirimba akaririmbo kamwe, hanyuma dukunze gukoresha. Twavuze ko twese turi abanyeshuri kandi twese twaje kwiga, twarimba akarimbo kamwe hanyuma tuze gusoza. Murakoze abavandimwe ku karirimbo. Twawaombea kwa Mungu Baba Mwenyezi Muumba, awasamehe, awabariki ili waweze kuokoka. Twawaombea kwa Mungu Baba Mwenyezi Muumba, awasamehe, awabariki ili waweze kuokoka. Twawaombea kwa Mungu Baba Mwenyezi Muumba, awasamehe,
awabariki ili waweze kuokolewa. Ukienda kwa wasichana wa siku hizi utapata wamepaka rangi zao, utapani wamekula nyama mbichi. Twawaombea uwasamehe, twawaombea kwa Mungu Baba Mwenyezi Muumba awasamehe, awabariki ili waweze kuokolewa. Twawaombea kwa Mungu Baba Mwenyezi Muumba awasamehe, awabariki ili waweze kuokolewa. Mbarikiwe sana. Imana ibahe umugisha cyane. Kweli.